الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يفوت كدفتر من دوية علوم القرآن الكريم للدكتور والأستاذ نور الدين عتر الله سبحانه وتعالى جمع بدي قول له إنك الله سبحانه وتعالى جمع قول من دين دتتين هذا يا فابياني. هذا ما زلنا هيدن جانغا كويته التفسير المأثور يعني نيكو وني التفسير المأثور كهندو وتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بإن ودم بتفسير الصحابي أو تفسير القرآن بإن ودم تفسير التابعي على القول الراجح وانا نهير نو دين نون كايو ترمين هانكي هذا إني ودم هذا نون تفسير المأثور هذا هبي ko wi'ete ellaji tati haray non ella mum on ɗi ellaji tati ɗi jantiɗen hanki wondema tafsirul masur heeɓi ɗin ellaji ɗon tati ella hombo innuɗen wondema ella ko wiyeten kon ɗuma ella ara no heeɓi ɗo on ko wiyeten kon ko wowlugol al israiliyat wowlugol ko wiyeten kon issaji ahlul kitab ka nder tafsir al masur haray innuɗen kañum kadi ella ɗiɗaɓo heɓuɗen ko wiyete inde wondema hasful isnad ittugol fidliɓe hadis on bimana montugol ko wiyete kon silsilatu arrijal awil asani heɓuɗen ella tata kon kadi alwaja bimana fenade kañum kadi en heeɓi woɓɓe fefidiɓe naadi ko wiyete penade ka tafsir almasum kono inni honɗum ɗe nawnaje ɗo tati ɗum liɓali ko wiyete honɗum ko tafsirul masur ɓuuri moƴƴude tafsirul masur tafsir je waɗa ɗen fof ko tafsirul masur ɓuuri moƴƴude hayso tawi woni ɗi ellaji ɗo tati heeɓike e defte goo sabu fiyon ɗum sabu inne wondema sabu ceerno ɓen kañum kadi ɓe darino ɓe darti ɓe haɓɓiti ha ɓe rutti tafsirul masur on ka lawol muɗum ko ɗum waɗi heno jeeya e qissa filleteɗo goɗɗo goo fenuno e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam windi hadisaji temeɗɗe woni womi fenay awa neɗɗo on nanga o naɓaka lanɗo on ɓay hari lamɓe ɓen on leere ɗon ko kamɓe kepi kadi dina kam ɓe landima kon ɗum mo feni o inni wo hay on tuma ɓe inni wo ɓe waraymo saabu aray o woni ko wiyete on ɗum o naadi ñaw hakkude julɓe ɓen haray mo hana waɗede on innaɗo waɗete ɗon kon ɗum o inni o inni so wari lan ɗum nafata on fus saabu mi acci pelale molanaɗe ka nder ko wiyete tafsir lanɗon inni on ɗum lanɗon inni menen haajuma amen alay ɗum men waɗete saabu ceernoɓe molanaɓe no woodi dartotoɓe yaltina pelale maɗe bimana ceernoɓe molanaɓe no woodi wona soufiane ibnu uyayna soufiane thawri wono imam malik wono ahmadu bnu hanifa wono shafaiyu wono innen wono ahmadu bnu hambal wono innen abi daoud wa tirmisi wal boukhari wa muslim wa nasai ɓen ɗon fof kon ɗum ɓe ari ko suutugol sendidiranan ko laaɓi kon e ko tuuni kon bimana haray woɓɓe natuno naadi ɗi ñawuji ɗo ko tafsirul masur kono heɓuɗen ceernoɓe ari ɓe darti siiwi ha gasi jonniti en ko laaɓi ko manas en faami haray ta en faamu ka darsu men gaare tafsirul masur ɓa heeɓi ɗi ellaji ɗo tati tafsirul masur gollitaki la ceernoɓe arno rutti ɗo fof artiri ko wiyeten kon nendi ndin kadi wonno ɗo wano innen tafsir ibnu kasir haray hiɗen andi no jeeya e tafsir je ɓurɗe moƴƴude ɗe hande noon kon ɗum wonɗen e janngude koko wiyete ilmu almaktab ina mari gandal wiyetengal ilmul maktab ilmu al maktab janngugol fii ko wiyete bibliothèque janngugol fii defte andano defte ko hombo walli fiiɗe ko honno ɗe windira ko honɗum moƴƴi e majje honto ɗe jogori ella janngugol ɗum ɗon fof ko ɗum jangete ɗum ko ilmu al maktab gandal jannowo ma fii ngal ɗo joni noon enen en hande ko ɗum jangeten fi muɗum inchallah saabu ceernojo yeytiki en ko ɗum woni tafsirul masuri hande noon o en jannguno kañum kadi defte ɓurɗe lollude windade ɗen e tafsirul masur harayno jeeya nden ɗon deftere no wine jami il bayan fi tafsir il qur'ani l'imam at-tabari hande inchallah ko jangeten hande ko deftere imam at-tabari nden wiyetede jami il bayan hande deftere men nden innen haray ko tafsir إلا دفتر الوية جامع البيان إن هن في تفسير القرآن في إن تفسير القرآن للطبري هذا يكون حند إن شاء الله كجانجة في يوم
ko fi deftere Imam Tabari nde ɗo noon en inni nde jeeya e defte molanaɗe windade ko wiyete tafsir al-ma'thur hande en janga fi mayre en daare kadi ceernojo windan ɗo en nde deftere ɗo Cheikh Nuruddin Itr hakke ko tawata nde deftere ɗo no welamo no ngalɗinimo no deftere nden windira noon ene ɗumannoro en tawi deftere ɗen fof ko nde ɗo o ɓuri sifade o juutina sabu nafoore wonde e ko wiyete e nde deftere ɗo hande inchallah ko nuga janggueten ko deftere tafsiri no wiye Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'ani li Imam at-Tabari haray noon en inni Imam at-Tabari ko kanko innete ra'isu ko kanko jamma ra'is al-mufassirin aja ceerno jongi non hara hiɗen jangude wa ahammu musannafati fi tafsir al-ma'thur جامع البيان في تفسير القرآن للطبري مؤلفه هي مياتا دي والفي دو إن دي والفي دو كونو دفتر دي كلول ليري كو إمام الطبري هارينو إمام الطبري كونو موينتي وإن هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد الطبري هاري كونو بماكتي محمد بن جرير الطبري الإمام الجامع للعلوم والمعارف والمجتهد المطلق Cerlo jongi non wonde mako imamu jo molana do moftudo den dangal ko wiete gande den hi ko honnum kadi ko o mujtahidul mutlaq koni nete mujtahidul mutlaq sabu hida mari ko ellete do mujtahid muqayyad bimana hi a odo a cernojo ko o mujtahid e ko wiete fiqu o da cernojo ko o mujtahid e ko wiete tarikha kono o do kanyum kon ko mujtahid mutlaq bimana honnum mutlaq gande de fo mo humpiti fi majje ko mujtahid kadi e majje jeka enen andi haray ko neddo joma gandal jo wonde e yewtude do fi mudum Imam Tabari firta wonde ma Imam Tabari ko tafsir to ngandi enen e hiya joni ka deftere makko si mo yewtude ka tafsir makko si lugha hewti ataay ko o lughawi si fiqhu hewti ataay ko fiqh inna wanda man ko faqih si hewto kadi ka tarikha hide mari deftere wetende tarikh l'Imam Tabari imar ke ko tawata mo elliti mo windi hay gonno tarikh wanono Ibn Kathir windiri ni inne ka deftere makko den inne al bidaya wan nihaya kan kadi ka tarikh cerno jo inni wulida fi amali inne wandama Tabaristan hare ko ende sare do eba sanata are e hitande temi didire den e no gay en nay hijri wastaqarra bihi almaqam ko dom be ontuma be nyibi e den nokure don ba'da an nadaja bawo be jandude waktamala ontuma non innen fi madinati Baghdad bawo enen inni ko ende asare be heba ka wiete innen Tabaristan ontuma be nyibi do seeda bay non be hebi duubi seeda be hodoy e ko wiete Baghdad be hodi e kasare Baghdad hatta tufiya ha be fi'ini e hitande temetati e sapore den إنه وندم هجري بفتن بغداد وكان محمد بن جرير كما وصفه المؤرخون أحد أئمة الأعلام وترنو دون إنه إمام محمد جرير الطبري ونو جنگو بتاريخ بن سفرينو مجيا إكوه بأبل كوية يكون غندن هي مجيا هم أئمة والأعلام كلنا أعلام إنه وندم كو أندا بقرب أندا دبين pelle den ko arabu belle ta ko fahal ngari humpitindi ko wiete ko hondum enen gande den cerno jom inni himo jeya e benno yuhkamu bi qawlihi no nyaawire kongol mabbe hakke ko tata be humpiti wa yurja'u ilayhi hino rutto e mabbe kadi hino rutte e mabbe li ma'rifatihi wa fadlihi fi andugol be ko wiete bural mabbe ngal جمع من العلوم مع التقدم والإمامة فيها لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره وندما هاري بمفتي غاندي هيودي e hore dum don kadi ko be yari e yeso kon e hore ko be woni hore kon kadi be addi gande be tawata hay e goto kafidali e majje e gurdam mabbe ka cerno jo ko fala hinnude fewndo jamanu mabbe hari cerno hay e goto tindota ko be e gande de be أدنى جونو تيرلو جونو ياتادي فكان حافظا للقراءات هذه بهنجي كوبيتيكون قراءات إن وندما هون حفص ورش قالون ابن كثير كسائي بمعنى كوينتيكون قراءات الأشر أو قراءات السبع فوق بهم بتي فيمو هندلو كونو نواهي دي تيرلو جو هاراكو
harako ilmul qira'ati tum wande oɗo ceerno jari mo humpiti ko wiyete no ilmul qira'ati arifan biha mo humpiti kadi arifan bil maani mo humpiti kadi manaji mum ɗi fof faqihan gandal ɗiɗaɓa ngal kadi hari ko ɗum hari ko mo jeeya kadi e ulama il fiqh mo jeeya kadi on ɗum faqih fi l ahkami l qur'ani e ñawoje alqur'ana ɗe hattali ɗon kadi aliman bi sunani hari kadi ko o muhaddis nane hari ko honɗum en ɗunen ala ɗum ɗum innen ko honɗum mo jeeya e humpitiɓe qira'at ilmul qira'at wanono imamu shatibi andiri ni qira'at innen kañum kadi on ɗum ko faqih kañum kadi hattali ɗon kadi ko humpitiɗo ko wiyete a sunan sunnaji ɗi noon kadi ko hunjagol hadisa on tum ceernojo ni la mo humpiti sunnaji ɗi wa turuqiha e laawol majji on fof mo andiri inde o sunnaji andulaɗo ɗon bil isnadi mo andi o ɗo sifi ɓen kadi fof mo humpiti ko wiyete ilmu rijal iɗen mbaɗi gandal wiyetegal on ilmu rijal janngugol fifilloto ɓen hadisa mo humpiti ɗum kadi wa sahihiha wa saqimiha mo humpiti kadi selluɗi ɗin ka hadisa e ɗi sellaɗi jakaylen andi on no sendidirgol tunda wa ɗum ɗo no selli ɗum ɗo sellani ɗon kadi kon ɗum ɗon ko fannan ko ɓe jangano mustalah al hadis wona kañum kadi on ɗum wona min aimmati l alam fiya hewtu e ɗinɗon wano darol innen imamu boukhari imamu muslim innen imamu tirmisi abou daoud imam malik sefa ɓen ɗum mo humpiti kadi on ɗum wa nasikhiha min mansukhiha mo andi kadi ka hadisa e alqur'ana ko montaɗi ɗin e montuɗi ɗin kadi fof mo humpiti mo andi kadi on ɗum gandal ko wiyete nasikh wa mansukh arifan bi aqwali sahabati wa tabiin mo humpitino kadi on ɗum konnguli sahaba ɓe fof e tabiin kadi fof wa man badahum e kañum e arɓe ɓaawo ɓeɗo ɓen fof min al mukhalifina fi l ahkam e lundiɓe ɓen e ñawoje ɗe mo humpiti kadi sahaba ɓen e konnguli maɓɓe tabiin e konnguli maɓɓe mo andi kadi arnoɓe fefidi ɓen e hoore ñawoje ɗen e hoore fenade mo humpiti ɓen kadi wa masail l halali wal harami mo humpiti kadi on ɗum ko tagi e ko harmi arifan bi ayami nnas mo humpiti kadi ñalaɗe himɓe ɓen wal umami e mofteji ɗi wa tarihihim e tarihaji maɓɓe ɗin wa akhbarihim e habaruji maɓɓe bimana ko humpitiɗo kadi ko alim min ulamai tarih oɗo ceernojo sen inni enen en huɓinoto fi makko ceernojo mo walanado wonde nge janggudude o fi muɗum mo humpiti ka fiqu mo humpiti ka hadis mo humpiti ka tarih mo humpiti ka qira'at mo humpiti ɗum ɗo fof ɗum ɗon kadi ganno na humpitagol de himo jeeya kañum kadi e ceernoɓe hoolora ɓen e ɗin ɗon fannuji imamu tabari ceernojo on noon inni on wa amma muallafatuhu fa kathiratun haray ko o wallifi kono heewi ha wa bil fawaidi hafilatun wa gazira haray ko o wallifi kon kadi no heewi tef ko wiyete nafaji heewɗi ashharuha ko ɓuri lollude ko wallifi kon fof taalifuhu fi tarihi wa taalifuhu fi tafsiri haray no jeeya e defte makko ɓurɗe lollude ɗe gon ɗum deftere makko ka tariha wiyetede tarihu tabari e tafsir makko on e innen wondema nde o wallifi nde no inde wondema jami al bayan fi tafsiri al qur'an hatta udda bi haqqin cheikh il muarrikhina wa cheikh il mufassirin ha o limora e nder saykuɓe o limora e nder saykuɓe wolayɓe fi tariha ɓen o limora kadi ceernoɓe hoolora ɓen ka ulama i tafsir ceernojo yeytiki en ɗo ɗum chahsiya makko ɓe yeytiki en ko hombo woni imamu tabari ɓe yeyti en konto ɓe jibina ko honto ɓe feƴƴini ko honno ɓe innen wondema gandal ngal ɓe jogino ngal jonno ceernojo no yeytade en ɗum o inni wondema mo yeytade noon nde deftere tafsir mum nde o windi ɗo ko honno nde windira e ko honno woni ko wiyete manhaju mayre o laawol mayre o konno nde windira ceernojo inni tariqatu tabari fi tafsirihi laawol imamu tabari ngal ka tafsir makko kitabu jami il bayani fi tafsir il qur'ani kasmihi ceernojo inni ɗum wo deftere imamu tabari nde wiyetede nden moftude ɓangingol sabu ko noon nde ndete jami il bayan nde mofti ɓangingol ngol fof ceerno jon ɗo indi on ɗum wo inde mayre on no yaadi e ko nder onɗi ko sabu windude nden kañum ko nini wo ko jami'il bayan ceernojo gonni inni on ɗum kasmihi hara hinde yaadi e inde mayre o pellet inde mofti ko wiyete ɓanganduyeji ceernojo ini kitabun jami'un wa marji'un wasi' fi hadha al fan ceernojo ini deftere makko nden ko deftere moftude e deftere ruttetede e muɗum e deftere yaajude ko ɗum wiyete
e ko wiyete gande e ko yowodiri e ko wiyete ilmu tafsir bimana ala inne fewnuɗo ni walli fotoɗo ilmu tafsir tawata hara a hotata ka Imam Tabari wallitoroɗa deftere makko nden sabu ko nde marché ceerno jon noon inni mo yeyataden ko fiyon ɗum deftere makko nden ko marché o inni qad ta'arrada fihi muallifuhu li dirasati alqur'ani alkarimi min janibin mutaaddida ceerno jon inni sabu walli fiiɗo nde deftere ɗo haray o weeɓini ka nder deftere makko ton ko yowodiri gande yowodirɗe e alqur'ana ɗen e bangeji heewɗi haray Imamu Tabariyu ka nder tafsir makko o weeɓintini piiji buy o sifike piiji buy ton piiji buy yowodirɗe e ilmu tafsir ka deftere makko Jamil Bayan jonno mo yetade wonɗi oyni min haythu lugati wa nahwi wal istiqaqi wa gayri dhalik oyni ko yowodiri e haala arabu kan ko yowodiri e nahwu o ko yowodiri e istiqaq bimana ilmu sarf wa gayri dhalika e ko nandi e ɗe gande ɗo wa min haythu riwayati e ko yowodiri e fillayeji nulaɗo ɗin nulaɗo maki e sahaba ɓen e tabi'in wal ma'thuri anin nabi sallallahu alaihi wasallam e yewtereji ittaɗi e nulaɗo wa aqwali sahabati e konguli sahaba ɓen wa tabi'in kañum e tabi'in ɓe ɓen wa tarjihu baynahuma ndaren ɗo ka deftere ama makko ceerno jogini wasa hoti ka deftere Imamu Tabari wo a taway himo yewti toon fi lugha himo yewti toon fi nahwu himo yewti toon fi ilmul istiqaq bimana sarf mo yewti toon honno fi ko wiyete innen albalaga ilmul bayan ilmul badi ilmul maani mo yewti o hirti kañum kadi on ɗum o yewti fi kongo hadisaji nulaɗo ɗin kande tafsiri ton o yewti kadi konnguli sahaba ɓe o yewti kadi konnguli tabine o hattali kadi yewtugol tun o sendidirani en o waɗi ko wiyete tarjih bimana o sendidirani en o adday konnguli ɗiɗi o inna mi jantanike ma konnguli ɗiɗi kono ko ɗo ɓuri sellude bimana o holle kadi ko hombo ɓuri jogade doole e nder konnguli ɗi ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon yahtaju ila ilm ɗum ɗon a tojjiɗon gandal ya addu konnguli innen tabi'in ɓe buy addira liɓiraɗi bil adilla waɗa tarjihi qawl ala al qawl ɗum ɗon yahtaju ila dalil wal istinbati al fawaid wal ahkam e ko wiyete wi'itagol suutugol ko wiyete nafoje e ñawoje bimana ka nder tafsir makko kadi o adday ko wiyete aya so addi aya ko wiyete aya alquran o suutay kadi ñawoje ille fiqhi ñawoje fiqata ta hara na goɗɗo o jembitini ko kanko tigi jogi ɗin alaji ɗum kanko jogi malaka lil istinbati al ahkam wa bayani al mazahibi wal adilla o ɓangini kadi ka tafsir ji makko ɗon laawi ɗin kañum e dalil majji so ari kadi ka tafsir makko o inna e oɗo masala Imam Maliki ko ni wirimo Imam Abu Hanifa ko ni wirimo Sufyan al-Thawri ko ni wirimo Imam Bukhari ko ni wirimo Abu Hanifa ko ni wirimo Ahmad ibn Hanbal ko ni wirimo Auza'i ko ni wirimo Sufyan al-Thawri ko ni wirimo ɗum ɗo kadi on ɗum ɗon kañum kadi ko gandal hattoji ɗi hatta ceerno jom inde on ɗum o ɓangini kadi mazhabu be mazhabu kadi o ɓanginirimo bil adilla o ina Maliki ko ɗum ɗo dallidori Shafi'i ko ɗum ɗo dallidori oɗo ko ɗum ɗo dallidori wa hakaza hatta la yumkinu an yu'tabar min maraji tafsiri birray ceerno jom inde on wo sa dariri o bange ɗo a ɗettay wondema tafsiru Tabari on no naata e haray a limoraymo himo jeeya e ko wiyete tafsiru birray enen e jangguino enen ni tafsir no windira noon ko laawi ɗiɗi jogui ko imma wona birra'i aw imma wona bil ma'suri lima ishtamala alayhi min tilka al funun sabu ko nde mofti e ko wiyete e ɗi ko wiyeten kon fannuji lakinnahu ko woni tun i'tubira min al kutubi tafsiri bil ma'thuri li'tinaihi bil athari inayatan kabira hara wondema ko woni tun haray nde limorama jeeyande e tafsirul ma'thur sabu ko nde ko ɗum wiyete ko nde kipi kon fi sifanagol en yewtereji sahaba ɓen e yewtereji tabi'in e yewtere e makumnana sallallahu alaihi wasallam nde tawde ɗin ɗon no ɗuuɗi ha ceerno ɓen limori nde e ko wiyete tafsiru bil ma'thur nana sen fami ha ceernojo ko fala en yetade wo hakke tafsir ko wiyete kon innen Jamil Bayan l'Imamu Tabari wo sa dariri nde sengo go anga tawno yayde on ɗum e tafsirul ma'thur e tafsiru bil ray sabu hinde woli ko wiyete balaga hinde woli ko wiyete asarf nde woli ko wiyete an-nahw nde woli ko wiyete inne wondema fi ko wiyete ash-shi'r nde woli si ko ɗon darirɗa
ali morainde ko wiete kon tafsir birray ko cerno jo ini cerno be ko fiyon be kontaninde be limorinde ko wiete bi tafsiru bil ma'thur sabu haray windudo de on hebbini jantagol mako nula dongu hebbini jantagol qawlu sahaba hebbini jantagol ko wiete mako sahaba ben ko wiete tabin ko wadi cerno be limorinde e tafsir al ma'thur e cerno jo fala ngen no de do ko wonde ma jami'il bayan kayre ko tafsire sila fala da wayde ino tafsiru biray hakke mako tata himo yaade ngol lawol no o hinde sella kadi yode won tafsir bil ma'thur sabu windudo de on haray no mofti gande den didi kala ma'thur ko weke array fami ke fikraw cerno jo ini waqad ajma'a al ulama min ash-sharq wal gharb ala 'azamati hadha al kitab wa annahu marji'un la yastaghni anhu bahithun fi at-tafsir cerno jo ini cernoɓe ɓe fop fotti woltirɓe kanange nge fuɗirta tomba woltirɓe kange muɗirta tomba ɓe fof ɓe fotti e mawnugol o tafsir ɗo e ko wiyete jogegol nafa oɗo tafsir ha ɓe fof kadi ɓe fotti wondema o tafsir ɗo komo tawata ganduɓe ɓen no hani ganduɓe ɓen no rutto e makko wondema kala faalaɗo famude tafsir o wawata famudemo hara o yahali ka tafsiru tabari o wallitoral tafsiru tabari bimana tafsiru tabari cerno jo ini la yastaghni anhu bahithun haray wi'itotoɗo ɗaɓɓitotoɗo wawata ko ɗum wiyete inne ɗuma alɗirtamo bimana kon ɗum cerno jon firti bimana wi'itoto ɗon wawata ko wiyete tertagol oɗo tafsir hara wallitoralimo إلا وندما يستهل ابن جرير كلامه على الآية أو الجملة في الآية بهذه العبارة حكي كتابة تشيرو دونو إن شيخ نور الدين عتر ويدو ميتك أن كومو كونو إمام جرير الطبري بينتي كونتو بيبا بيتك أن غاندي كدي كوبي جوجيكم بيتك أن نفا دفتر ما بيدين هي بيتا دي نوم ساناتي كدفتر مدن دي مثال كهونو دفتر دي ويري nana se fami cerno jono piande misal ko honno deftere nden wayri o suuti tom yewtereji seedaji o wadi ka deftere do fiya jangudi do anda kono tafsir on windira cerno jongi ni on wo imam ibnu jarir at-tabari sibe maku de yewtere ma hibe maku de ko wiete aya hibe firtude aya ka der deftere mabbe ko honno be makirta وكنا بماكتا بين القول في تأويل قول الله إن في تأويل قول الله كذا وكذا بين وندما كونغول كفير تقول القرآن دوينو إن جانجينو كفر وندما إمام الطبري كان يسن دراكو يتي التفسير يكو يتي التأويل كان دفتر ما التأويل كان يكون بمعنى تفسير كا إن وندما كا منهج كوبيتي كون إن إمام جرير الطبري أما كلغة هذا التأويل هنا سيرتي كويته تفسير كفير تقول بمعنى أما التأويل بمعنى حلف النسينو ماري معنى غوتو أفيرتي أو معنى أنه يسمى تفسيرا أما سي معنى نو ماري معنى جي دي تاتي ناي أو دي ترجيه قول على القول إنه تأويل سبنا هذا نوم هذا مبني على الظن هذا نوم ترجيه فمثلا قال دالي ثلاثة قروء القرء بمعنى الطهر أو الحيض ونقول ترجيه قول على القول يسمى تأويلا ولا يسمى تفسيرا فاهمك كونكم منهجكم يتكون إني إمام الطبري يوم كانكو لا يفرق بين كويتكم التأويل والتفسير إلا يترى دونينو وندما سي إمام جرير الطبري فوقك فيرتوغول وإني معنى أو آية كذا وكذا ثم بعد أن يذكر نص الآية أو الجملة يفسرها ويستشهد لما يقول بالشواهد اللغة والآثار تشنو جونو يتا ديونو منهج كونو دفترنين وينديرا وإني إن وندما جرير إن وندما جرير الطبري سيبت إن إمام جرير الدين إن جرير الطبري سيب فوتك فيرتو ده بإن معنى آية أنكو دو تشانو دونو يتو أدونو ميتا دين هاي لاول نو أيا فيرتير تنون دفتر مولد في ساهوتي مايرة يا عندو كونو نافي تورتالي عندها أسلوب مايرة نانا زفامي سابدو دي درسو جي من جوكو دي راي دو فوكو في جانغول في دفتر تنكو بيتي علم المكتب على كل من مكتب وان جانغول
inne wandema ceerno jon inni woso yewti aya on o firtimo gondum o hikkata ɗo wa yastashhidu lima yaqul bishawahidi llugati wal athar si ɗum ɗo feƴƴi so gayni wadde tafsir on inni ago ɗiɗi on wadda honɗum alshawahid wal athar innen waddema wal athar ko ɗum inete alshawahid wal athar so firti aya on o addoya aya on inne waddema kalfe aya on o addoya on no shi'er o adda halfere nden ka wowlaɗo o adda shi'ir jahili bimana halfere nden o inna an tarahimiri ni inne umrul qays yewtiri ni hasan bu thabit yewtiri ni o adda ko wiyete shahid ka inne wondema ka shi'irul jahili fi tabintingol wondema nde halfere wata goɗɗo wode aɗa inna ndena arabu ni sabu inne wondema shu'ara al jahiliya ɓe woli halfere nden eɗen andi no kala ko inne wondema shu'ara al jahiliya siɓe gollitiri halfere hara nden halfere hande kadi gonnude gontete ko arabu sabu hiɗe mari almuwallidin ɓen ɗon sakkitiɓe arde ɓe ɓen ɗon konngol maɓɓe ɗettetake ka luga amma inne wondema shu'ara inne wondema al jahiliya ɓen ɗon konngol maɓɓe ɗettete so si tawi mo gayni yewtude ko wiyete alshawahid ɗo ko en faam o wolay woni tafsir aya o yewto en alshawahid so gayni ɗon o yeyto en al athar si hadisa kañum kadi no woodi ka aya ɗon o jantomo so tawi woni konngol sahabajo kadi no woodi yaaduɗo e tafsir on mo jantomo so tawi woni qawlu tabii hino woodi yaaduɗo e aya on mo jantomo wala sa faami ko fi ɗum noon e deftere makko nden woni ɗon ɗum tafsir bil masur jon noon ene o tafsiru bil masur ɗo ko oɗo tun innen ko ɗo mo yaade muɗum athar kono shawahid on ko fiyon no waddantamo saabu en inni wondema haray imam jarir tabari hari kañum kadi himo janto ko wiyete ko yowodiri e lugha e ko wiyete ilmu l ishtiqaq e ko wiyete annahwu wal balagh ko ɗo aja ceerno jon inni wa yastashhidu lima yaqulu bi shawahidi lugha wal athar wa yuridu l aqwal on tuma noon o adda konnguli ɗi fof o inna o ɗo firtiri ni o sahabajo ɗo firtiri o aya ɗo ni o sahabajo ɗo firtiri o aya ɗo ni o taabijo ɗo firtiri ni o taabijo ɗo firtiri ni o adda konnguli ɗin fof kono hattata toon wa yanqud o inna on tuma noon o inna on ɗum o waɗa ko wiyete a naqdul ilmi kono won ɗum ɗon ko innugol wondema kaari ko ɗum ɗo wi'i kono hina goonga sabu haray ɗum ɗo no lorri oɗo aya kaari ko woni konko ɗum ɗo woni goonga sabu ɗum ɗo no yaadi e oɗo aya wa hakaza wa yunaqish ɗum kañum kadi ɓe waɗa ko wiyete ɗum munaqasa bimana bil adilla bimana innega wondema imamu tabari waɗaltu moɓugol riwayaji ɗin fanka la yunaqish innen wondema kadi on ɗum wa yanqud wonete a naqd faami ke ɗo ɓe addani e misal tafsir maɓɓe on no wayri noon ceerno jon ɗon no piyande en mise innen wondema wonɗe ka nder deftere imamu tabari wa min amsilati bahsihi llugawi no jeeya e ko wi'ete wiƴƴitande maɓɓe ko yowodiri eka luga tafsiru kalimati ismillah fi inne wondema kalimati ism fi bismillahi rahmani rrahim haythu qal ceerno jon inni wo sa hooti ka suratul ennen ka suratuji ka imamu tabari hewti ɗon bismillahi rahmani rrahim jantoɗen imamu tabari kono firtiri bismillahi rahmani rrahim on ka deftere maɓɓe docteur on ɗo ɗo innon wosa hoti ka deftere makko ayi ka bisimillahi rahmani rahim a tawi ko nde yewtere ɗo mo yewti haythu qal wa innama mana inne wondema qawluhu bisimillah haray mana dalol allah ngol bisimillah ay abda'u bi tasmiyati llahi wa dhikrihi qabla kulli shay'in haray kon ɗum a firti ko abda'u bi tasmiyati llahi mi fuɗɗorike on ɗum inde allah wa dhikrihi e jantagol mo qabla kulli shay o adda on noon mana o inna ha maɗum on ɗum aw aqra nane kon ɗum o inni abda joni woni ɗo ɗum aqra'u bi tasmiyati llahi thumma qal mi anase fami ceerno donc wona enude ɗo ka deftere makko joni noon ka nder deftere makko kadi o inni on ɗum wa in qala ayu mu'taridin wa in qala mu'taridun afwan wa in qala ay mu'taridun si tawi woni innen goɗɗo faalama jalkutugol ma goɗɗo faalama yeddude mu'tarid
فإن كان الأمر كما وصفت وسي قرن يدو وإني وندما إني فيها كأون كونو سفر داني ونري فكيف قيل كهن وإرى بسم الله إن الله وقد علمت أن الاسم اسم وأن التسمية مصدره وعندما نقول التسمية مصدر قيل إن العرب إن هري جاب ونقول كنو هري نجاب ريمو إن العرب قد تخرج المصادر مصادر مبهمة على أسماء مختلفة وعندما عرب بين نو وولا كويته مصدر بسيك كندر مصدر تون إنده لوتون ديردك وانو هنو وإني وكا قولهم وانو عرب بين يوترينون أكرمت فلانا كرامة وإنما بناء المصدر أفعل إن وانما أفعل إذا أخرج على فعله الإفعال وكقولهم أهنت فلانا بينونو هوانا إهولر مصدر أهنت كهانو واردكونو كو إهانة كون هبو دين عرب بين بيأدى هنو بيأدى hal fere nden o leyo ɓe addu masdaru mayre on ɓe addawnu ismul masdar enen en jangino ɗum ɗo ka ilmu nahwu koko wonɗen e jangude ɗo so inni ahantu haray masdar makkon konnu ihanatan kono enen heeɓi arabuɓe goo ɓe lontinayi ismul masdar e hoore nokkure masdar ɓeyna kamɓe onu ahantu fulanan hawanan o leyo ɓeynu إلا وندما إهانة إلا كان يكاد كلم الله موسى تكليما دونكو مصدر مكون كونو هيدا واي كدي نون كلم يكلم كلاما هو اسم المصدر وليس مصدرا وبناء مصدر فعل على وزن تفعيل إن جانجين دون كشجر العرف في فن الصرف هراي أوزان ويتكون الثلاثي بعد أوزان المزيد إن جانجين دون كشجر العرف هراي كرا إن نقول كتيرنو جون فالا إن يتادي نو كون تيرنو جون إن نواسا كدفتر جاري إن ودما إمام الطبري أتاوى وين بسم الله وإني وأوكو كويته نو بسمي أكو بمعنى تسمية إنما وندما عفوا تسمية وإني وندما تقدير كونو كبي أبدأ بتسمية الله سأيني بسم الله بمعنى أبدأ بتسمية جونو قلنا واوي لاندي تاتي نو إني كهونو أنو إنير لون إني عفوا اسم أريد بمعنى هون تسمية كلون دو تشارلو جون جابي كدفتر أماكو وإني واسي غطو لانديتيك إني كفي هون اسم أريد بمعنى تسمية اسم دوكو إند تسمية كمصدر ما لازم فهم تشارلو جون لو كان كو تيغري إني واسي غطو لانديك دون دو كونيمو جابورتي تشارلو جون إني wo ɗettugol masdaru lontina inde ɗum no anda ka haala arab ɗum na ko ngalɗini ɗo ko si goɗɗo inni o bisimillahi mo wolo toon fi muɗum innon bismi haray ismi on ko bimana tasmiya ismu non ko inde tasmiya ko masdar hanno ko haaluno kon e inde hana ɗettude nokkure ko wiyete masdar sabu inde nde kaka nder masdaru in sabu ko masdar woni on non innen wondema aslu fil istiqaqi ala qawli raji jonno ceerno jon inni wo ka jabagol ɗo ko en innu wondema haray nde inde ɗo inde wawi lontade masdar ɗum ɗon no woodi moƴƴa non ka nder alqur'ana sabu en heɗa wawi inno kallamtu innen kallamtu haray ka masdaru makko ayni ɗo kallama ala wasni fa'ala ko hanno kon ko ayni on ɗum takliman kono no sella e on ɗum kallamtuhu kalaman o kalaman ɗo hande kadi a gollitirimo ismul masdaru inne li kallama o indi wo lontagol masdaruji ɗin inɗe ɗen ɗum ɗon ko warid fi lugal arabia jaka enen andi ɗo deftere makko nden kañum kadi no natane ko wiyete ilmu listiqaq no natane kañum kadi on e ruttugol faaleteɓe argol inna alqur'ana on juɓɓodi mayre on no jogui ella saabu masdar duwanoka inde duwaka lontade ama masdar o ini la ka lugal arabia kañum kadi hara e ɗin ɗo no sella waddino hon wa min zalika qawlu shairi jonno maddude katawata on katawata mas inne wondema ismul masdar lontike masdar o inni wa min zalika qawlu shair أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاء
شاهد كن وبعد عطائك حنك كن هانو إعطائك سبين أعطى يعطي إعطاء أنا أعطى أفعل يفعل إفعالا كن دوني مصدر صرفي مكو هانو كن دواي هب دونو اسم المصدر وراء لونتو كويته مصدر هذا كو تشرنو جون أد جاكي عندي لو كدي دفتر ماك مندي دي أد كويته لغة دي أد كدي شواهد إن وندما شواهد في اللغة وشواهد في الشعر أما نو مانا جيمونغول كونو كو غوتلو هاري نو سوكا غوتلو هاري مو سوكا مو بوني lan ɗon honɗum akkiti mo ha gasi ɗetti kadi gelowɗi temedere fandimo e hoore komo bonni kon fof hare ko hananoɗo warede lan ɗon akkitimo fandimo kadi on ɗum gelowɗi temedere on tuma noon oyo akkita ɗon himmingol ngol gimol ɗo oyn noon a kufran bada raddil mawti anni emi yedda e ɓaawo ruttugol mayde nden an ɓaawo o ruttude ittude mayde nden an emi yeddaymo wa ba'da ata'ika mi'ata rata'a e ɓaawo o fandade lan o hokkude lan geloɗi ko wiyete temedere hara oɗo kañum kadi ko inni wondema jarana lan yomi yeddu oɗo lanɗo hande kadi sabu hari komi hanaɗo warede o hakkitimi ɗum ɗon tungo nema tawti kañum kadi noon geloɗi temedere ɗimo fandi lan kono joma defterde ko ɗum addani ngol gimol ɗo shahi donc wa ba'da ata'ika haray ko hanu si tawi woni ko inne wondema kaka sarfu yarde haray ko wa ba'da i'ta'ika sabu ko i'ta woni inne wondema masdaru a'ta kono ɗo haray se li ka gimol ɗo wondema ismul masdar lontike masdaro o ngol gimol ɗo non ko ngol shi'rul jahili haray cerno jong inni ka ɗo selli ɗon bismillah kañum kadi ko ɗon selliri ma famike ɗum ɗo fof cerno jon waɗay munaqasha ka nder deftere wa yantaqid wa yastadil illa wondema wa min amsilati joni waddani e misal ɗo ka luga no deftere nde windirano kala luga cerno jon firta e ha gasa adda kañum kadi i'tirad jaabo on i'tiradu ɗon adda shawahid cerno jon nayni wa min amsilati ba'thihi al-i'rabi o indi no jeeya kadi e deftere nden ko moƴƴini nde wolay kadi fi i'rab woni misal muɗum ma yali nasuhu min kalamihi rahimallah koko tabiti e yewtere maɓɓe ka tafsir ton qawlu fi ta'wili qawli kala dali ɗon gayri lmaghdubi alayhim sa hoti ka deftere kadi jariru tabari kono wonata qala abu ja'far wal qira'atu mujmi'atun ala qira'ati gayri bi jarri ra'i minha cerno jon inni on abu ja'far inna wondema jariru tabari o inni wal qira'atu daren ɗo kañum kadi al qira'a o illali honɗum o illali alqurra jangayɓe ɓuran ɓe sabu sa inni alqurra ko jamu on ɗum qari un jon noon inne wondema qari ko jangowo rewowo allah ko ɗum waɗi o liyeyo addane qurra sikka ko rewowo allah fanda o addi oɗo jamu mo tawata oɗo ko fandi ko jangayɓe alqurana ɓen tum o inni alqara'atu nana fami بمعنى سوق كدي ده الفيرلو تبع إن لا يحتمل إلا معنى واحد وهذا يدل على إن ودم التبحري في إن ودم في الفنون وإني ودم قال أبو جعفر والقراءة جنجي بقول أنا بنفب روايات بفو مجمعة بفوه بفتي على قراءة غيري هاي قوتو ما أرى لنونو غير المغضوب عليه arali non ghaira cerno jon kono fala en jantanade do cerno jon inni aya on ko ghairi al maghdubi alayhi cerno jon inni jangube alqur'ana be fop kono inni ko ghairi hay e goto jangali on ɗum gayru ma ɗum gayra e hoorele gayra on no sella ka haala arabu no no sella kono qurrawɓe ɓen fof ko wiyete alqara'a ɓe jangirali on ɗum gayru ma gayra ko gayri oɗo ko on ɗum sifa joni noon aja ceerno ɗon yettoto en ko fi on ɗum ɗo woniri ley ko fi on ɗum jangira gayri jangiraka gayru e ma ko wiyete gayra sabu enen andi qira'at jidin kon ɗum wona fi kala ko selli ka arabu hareno sella jangirgol non la
qira'at gidin ko be di jabodire bi tawaturi ko be jabodire hara ko nula do jangiri no mana jangirama e tawde mabbe no si nafi haray arabu no wolirani haray no sella jangirgol la haray ko be tawataro arabu no qira'a mashhura wa mutawatira ترنو جين قال أبو جعفر والقراءة مجمعة على قراءة غير بجر الراء منها والخفض يأتيها من وجهين هذا إنه قل غيري إذا مري ما ناجي دي كعراب لو في مسألة عرابية أنا نجانجيلو كدي كنحو كون عراب أحدهما أن يكون غير صفة الذين ونعتا لهم فتغفدها إذا كان الذين خفضا وهي لهم نعت وصفة ترنو جو كون فالا ايه يتعلم كده مري دو غير ادعو دو آية كون ونوتو صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم قلت منو غير المغضوب ترنو جو نو إني و غير odo ko sifa lilladina odo woni on mawsuf odo woni on sifa enen en jangino ko wonete a sifa simini do joni haray inde wondema jaani inne fa masalan sayni ra'aytu rajulan kariman ko sifi dum fi inne gorko on konno wadi hari ko teddudo hari ko hoydo hari ko juutudo hari ko dabbudo non te sifa ko ne te ko inne wondema adjectif cello jom inni wo ko wadiri do ley ko sam ko sifa on do allazi fami ke haray odo ko no wadete mo i'rab ko sifa bi maana na'at كنون كان إن أن يكون غير صفة للذين ونعتا لهم فتخفض إذا كان الذين خفضا وهي لهم نعت وصفة وإنما جنم ويتعد وكفيهن ولا إعراب غير ونصفة للذين وإنما جاز أن يكون غير نعتا للذين والذين معرفة وغير نكرة لأن الذين بصلتها ليس بمعرفة مؤقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس مثل زيد وعمر وما أشبه ذلك وإنما هي كالنكرات المجهولات مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك إمام الطبري لو أدهن هري إمام الطبري كان يقول إنك تفسير مودم أو دوكو صفة إيه الذين جنون ولدلتا كهنو إني دوكو صفة الذين دوكو معرفة سبيني كو أسماء الموصولة فوق معرفة أو دوكو بني كو معرفة إن جانجينو دونو المعارف سبعة اسم الإشارة العلم أو دوكو نكلا كان كهنو وإرتا سبين إني وندم أصفة كونو أصفة كبير يادونو مفسوط مكون في تعريفه وتنكيره وجمعه وإفراده hande kadi non yewtere makko nden inna ko honno indirɗa ɗo ko ɗo woni mawsuf ko ɗo woni sifa e hoore ɗo ko nakira ɗo ko ma'rifa sifa no duwa yaadude e mawsufu makko mana se fami i'tirada ceerno jon inni wo ko waɗirɗen ɗum ɗon sabu o ɗo tigiri ko gonga ko ma'rifa kono ko o mubham si hunde hay siko ma'rifa siko mubham haray mo jogi ñaawore on ɗum nakira si min ɗiɗo joni alladina ɓen kombe faamuɗa to hay fo sanga faamale si minni alladina ɓen fuu yanga faamale ko ɗum waɗi ɗo ko marifa kono hon ɗum himo jogii hon ɗum mana al ibham on noon no ɓatti e nakirat nde tawde mo ɓatti e nakira fa sahha an yakuna alladina mawsufan li innoga waddema alladina yo honnu marifa tawata gayri ko nakira sella ya waɗumo sifa e tawa kanko e mawsuf makko on oya ko marifa oya ko nakira ko inneten ko gonga oɗo ko inne wondema ko marifa kono mo ɓatti nakira o ɗetti ñawore nakira fiyo haala kan sen nana se fami ɗo noon haray ko ɓe on tigi humpito ko gandal wiyetegal nahwu fiya faamu ɗum ɗo ceerno jon inni on wal wajhu l akhar min wajhay al khafdi fiha ceerno jon noon inni wo innugol gayri ɗo ko sifa wo haray nanen enen en inni ɗo gayri imma waɗiramo i'rab sifa lilladina
ما وديرام إعراب هون بدل كديدو إعراب جديد وجوجي غير بمعنى هون كونوا ينتم بدل بمعنى كوي عين صراط الذين أنعمت عليهم صراط المغضوب عليهم بمعنى غير او كلونتي دون صراطا جاكا مياندي دو غير كو بدلو او صراطا دو كونو دائما يبقى مخفوضا معنى زنفان غير او هدا مري اعراب جديد اما وديرامو اعراب بالصفه للذين ما وديرامو بدل للصراطا ايدو فبكو بي غير ولا مجرور فاهمين. والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها أن يكون الذين بمعنى معرفة مؤقتة وإذا وجه إلى ذلك كانت غير مخفوضة لتكرار الصراط كوكم سيفيدو الذين خفض الذين عليها فكأنما فكأنك قلت صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم بمعنى دوك صراط جديدي دوما غير اون اري اتو صراط دتي نكو رمكون او وونتي عندك دي بدل وإننا وهذه التأويلان في غير المغضوب عليهم هذا كفير تقول إعراب دينو كيلو ديدي وإنما اختلف في الاختلاف معربيها هذا وندما هذا تشرنو بي ودا بي إعراب انو لوتو ديري انكو بدل او ودته كا كو صفه كونو نون تشرنو جون اني يتقارب معناهما كونو معنى مجي هذا نو باتو ديري فوكو غوتو انتهى دوك كوكو يوتو دين دو فو كومبو يوتي دون دو شرير الطبري كدفتر ماكو تشرنو جون قد اني ومن امثله استشهاده بالمأثور ومن أمثلة استشهاده إن وندما استشهاد بالمأثور هذا نجاء كان يمكن مثال كأو قول لي تري تفسير المأثور كدفتر ماك سبب تشرنو جون عندنا يوني مثال دفتر ماك كون كون جانجيرتان دفهم منهج ماكو وإن أنه بعد أن فسر قوله باي هيوتي فير تقول صراط الذين أنعمت عليهم إمام طبري باي هيوتي سورة الفاتحة فير تقول صراط الذين أنعمت عليهم وإن بأنهم من ذكرهم الله في القرآن وإني كبيب الله سبحانه وتعالى جنتي كندر القرآن كبيب وني معنى أنعمت عليهم لو كنوا جرير تبري ودي كتفسير له فسر القرآن بالقرآن يعني إني تفسير برضو لا بيدهم فوق كونوا كوي فيرتير القرآن أو كنون نون تفسير جدًا فوق كنوا بري موجود إنه جاء نون ودو دون دون ده دفتر دون ده نجانغو ده ndare ngoy non o ini siratal ladina an'amta alayhim bay o hewti firtugol dum don o inni ko hombe woni benno o inni ko bebe suratul nisa'i yewti fi mudum hombe wa man yuti illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa o inni ko be faanda do an'amta alayhim me mana se fami do konnum jariru tabari wadi do o dettu suratul fatiha o dettu suratul nisa aya ton o amo firtiri suratul fatiha tafsir gidi fo ko don ko no buri labede ko ya dettu dalol Allah ngol firtira dalol Allah ngol ma detta inne ma ko nula do ngol firtire dalol Allah ngol ko dum don buri modjude ko wiete tafsir gidi fo ni ko no inte tafsiru ay istashhada bil athari faqal baynon be gayni firtirde alqur'ana o be firtirimo alqur'ana be hattali don kanyum kadi istashhada bil athari on tuma non be beyditi kadi batteji bi mana firoji sahaba ben etabi non faqala be maki dum do foko sa hoti ka suratul fatiha ka tafsiru tabari atay ko nibe yewtiri ba be yewti anam taala alayhim be firtiri alqur'ana o be beyditi don non kadi on wa bi nahwi ma qulna fi dhalika ruwiya al khabar an ibn abbas wa ghayri be beyditi don kanyum kadi be maki won ma fillama yewtere e seydina ibnu abbas e ko nande be do be maki on hande kadi non be yata den kanyum kadi ko wiete on ilmul isnad gandal wietengal al isnad bin hadathana muhammad ibn ala hadathana usman ibn sa'id hadathana bishr ibn amara qala hadathana abu abu rawqin an dhahak an ibn abbas be janti ke non isnad kun no inete on tafsirul ma'thur nanaza fami dum do fuka ka suratul fatiha kambe be jantani en an'amta alayhim be addi aya be firti be addi non hande kadi qawlu sahabi ma al isnad be addi tafsir mo sayyidina ibn abbas firtiri on dum non kanyum kadi be jantani en kono hala kan jabondirira an ibn abbas itama e sayyidina
ابن عباس بماك صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنتما بماك طريق من عمت جنون ابن عباس نفيرتو دكانون كدي كونو ويتون أنعمت عليهم نان جرير الطبري فيرتني إن كان القرآن بالقرآن جولي مفيرتن دين أنعمت عليهم بتفسير صحابي وإنه طريق من أنعمت عليهم كلا والبنين من دايمون بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك كهمبو فيرتريني أنعمت عليهم كسيدنا ابن عباس جاكا الهندي لو جوما تفسيرهم وأدي أنعمت عليهم وأدوي آية القرآن فيرتو أنعمت عليهم وأدوي كدي كصحابة جو فيرتري أنعمت عليهم ودمان نيكا كدي وحتى لون كان يكدي ويليونو حدثني أحمد بن حازم إن ودما الغفاري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الربيع قال جنون لوكو تفسير التابعي مودن دين كدون تفسير التابعي كل واحد تفسير ما كون إننا تفسير معثور ودني تفسير القرآن بالقرآن والتفسير القرآن بقول الصحابي مودن دين كدون تفسير القرآن بقول التابعي تابي جون لو كهون لو مفيرتي وين صراط الذين أنعمت عليهم قال تابي جون إني النبيون وين كان باب إن فانا لو إنن وإنما صراط الذين أنعمت عليهم لو كهون لو كتابي جو فيرتريني جرير الطبري حتى لك جون كده فيرتو أنا أنعمت عليهم كدفتر ماكو وين كدون حدثني القاسم قال حدثني الحسين قال حدثني حجاج ابن عن إن ودما عن ابن جريز قال ابن عباس سيدنا ابن عباس ماكي كفرت قل أنعمت عليهم قال المؤمنين وإني كفانا لو أنعمت عليهم كم المؤمنين أنا يكو قمني بمي جرير الطبري حتى لون كدي وإني كدي حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال عبد الرحمن بن يزيد في إن ودما في قوله صراط الذين أنعمت عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وين كفانا لو كونو لانو ابي وندي بمعنى صحابه وندو فوكو في فيرتانغول هون ان كتفسير ما كودو فوكو في فيرتانغول ان انعمت عليهم كوم فانا دو جرير الطبري ان وانما امام الطبري ودني ان تفسير القران بالقران ودني ان تفسير القران بقول الصحابي ودني ان تفسير القران بقول التابعي o yetiri en kadi bil isnadi honno be jabodiri yewtere nden ko noyne te tafsir al masur bimana deftere makko nden ko ninde windira o ya cerno jon yetike en kombo woni inde wondema imam tabari o yetike en wondema gande de o jogino den o yetike en nafo deftere makko nden o yetike en deftere nden ko honno de windori ko honno jommayre firtirta ayeje den jonnon cerno jonno jabbitade yewtere nden joni enen en gayni do yewtere ko imam tabari yewtiko cerno jon non joni no yetade windanno en deftere do hafizahullah wa yamtazu amal ibn jarir fi at-tafsir bil ma'thur wa innis imam at-tabari no herturi ka tafsir makko do annahu yuridu riwayat bi asanidiha o sifoto yewtereji din o sifo no yewtube be jabodiri no yewtere den o hido hadathani fulan akhbarani fulan an fulan hadathani fulan an fulan inni no jeha e ko deftere den hertori kayre nde wowlata tun konnguli ɗi nde wowlay kadi ko homɓe jaɓodiri ha konngol ngol wowla lakinnahu kono وقد التزم هذا الأسلوب لم يلتزم الصحة فيما يريده كدو دفتر نجوغي هونو إلا هون سيرا دفتر نجوم مايري وين داي كونغولي دي فوب وولا كو همبه سيفيده كولو او يتا كيغene o ɓeɓe sifida ɗo ko homɓe nunɗi ko homɓe woni nunɗa ceerno jon runke yetade ɗum ɗon ko ɗon deftere nden heɓiri ko yiyete halal enen inni on ɗum bani adama fof ko farjay ɗum deftere nden hoore ko sifiɗen kon no nde moƴƴiri noon fof kono nde heeɓi ella hon ɗum wondema jommayre wowlay konnguli ɗin fof wowluɗe ɗin kono mo haaluno e yetade kaari nanguidama e fenade kaari ko gonga kaari no nunɗi kaari nunɗa kono o ronki en sifanade ɗum ɗon hande kadi tawi sen janggay be kadi ɗaɓɓitoye ɓe jabodirde haala kan no sikko nunɗuɓe kasina nunɗuɓe kanko noon mo joguino ngal ganda himo haaluno en andinde ɗum ɗon fiyo taw hara deftere makko nden fof hanno sa jangi nde ɓerde ma no waali kono hande hay sa hawti ko tafsiru tabari wona qala fulan kono be kadi jogoɗa malaka be heɓa gandal andugol ɓen sifaɓe ɗon siko nunɗuɓe ka sina nunɗum wakala
ene ngandi on ɗum ko waɗi imamu maliki kom ɗum inni hay e goto e gando ala mo ruttaka ruttali ma min alimin illa wa qad radda wa rudda ko innuɗa ko an woday hon ɗum piyo e fuuti ko wima no jeeya e ko fuuti ceernojo on ko mo hanuno saabu ko gando monana ɗo ko gande ko andi kadi fi muɗum kono o ronki en yetade ɓeeɗo no nunɗi ɓeeɗo nunɗa wimana gandal wiyetegal al jurhu wa ta'dil kono ceernojo winduɗo nde deftere ɗo o yetoto en o joni ko fiyon ɗum ceernojo haɗi yeeto e ɗum ɗo o yetike en ɗiɗa piiji ɗa fuu o acci toɓɓere wotere nde o haalali fi muɗum o ceernojo winduɗo deftere nde ɗo cheikh nouruddin eter o inni kama annahu qallama yuaqibu ala riwayati bi tashihin aw tadif no fanɗi ha ka deftere ɗe ko o jantoto hadisa o inna oɗo hadisa no selli ma oɗo sella ko on ɗon ella woni ka tafsiru tabari joni noon ceernojo no yetade en ceernojo winduɗo nde deftere ɗo cheikh nouruddin eter mo yetade fi hon ɗum imamu tabari walli fi ke wowli piiji ɗin ɗa fof acci nden toɓɓere ɗo woni wa dhalika li annahu kana yara fima yabdu o inni sabu ceernojo imamu tabari hari kañum hino reeni e ko feeñi kon no inne wandema ceernojo inni no gasa haɗi ɗum o janto ɗum noon anna man asnada faqad hammalaka al bahth an rijali sanadi wa darsihi wondema imamu tabari ɓay o yewtima yewtere nden fof o accuduma e golle kanko tun o innali o waɗa e golle jama on fof o inni joni mi accanima an kadi ka yangoɗa joni yaw yangoɗa an kadi ɗaɓɓita ko selli ko e ko sella kon mi moɓanima fi e inne wonde mawno joni noon ceernojo inni on wa kana asruhu asra ilmin wa kana asruhu asra al ilmi bi hada al fan jamanu ɗo ko fa'ida molanaɗo ceernojo woni e yewtude ɗo ko fi hon ɗum haɗi imamu tabariyu ñaawa felliɓe hadisa ɓen hadi inne selluɓe ɓen eɓe sella ɓen o inni saabu jamanu mo imamu tabari windi tafsir mum on ɓen hari fop no andi hari ko ngal gandal ɓuuri jogade doole ko wiye gandal no ɗuma wiye honno ilmul jurhi inne wondema ilmul jurhi wa ta'dil wa ta'dil gandal fi honno janngugol ŋiñaɓɓen e nunɗuɓɓen hari jamanu ka imamu tabari windi tafsir mum on hari ko on ɗum hari jama on ko ngal gandal ɗo ɓuuri jogade doole hari gandal ngal buyi hino andi ngal buyi no andi inne wondema fillotoɓe jaɓeɓen eɓe filletake jaɓeɓen o inni no ɓay fof hino andi ɗum ɗo mi ala yangade fimo o ronki miija o ronki on ɗum o ronki jowtinde miijo anda wondema ñande go woɓɓe aroyey hara ɓe humpitaki ɗum ɗon koko ɗon e on ɗum halal ari mi mana a ceernojo on ko ɓurno moƴƴude ɓay mo jogui ko wiyete gandal mo duwanno ɓangguinde kono kanko ini ɓay fof hino andi e jamanu makko ala windude ɗum ɗon o ronkino windude hande kadi noon himmeji ɗi lanni hande jamanuji men ɗen goɗɗo ala jannguɗa hewta eɗen gande ɗon ko ɗum wiyete hande a limiray ɓe jannguɓe ɓeɗo bi banan a limiray ɓe kolli jannguɓe ha ewti sellingol kañum e lo'ingol jamanu noon enne wondema imamu tabari hari ɗum no heewi moƴƴa fof no andi ɗum ɓeɗo ko lo'uɓe ɓeɗo ko ana nonɗuɓe ko ɗum haadi o yeeto ko ɗum waɗi ko ɗum neɗɗo fof an neɗɗo hara e haqqille mum ɗen no inne wondema no raɓɓiɗi wonande woɓɓe goo si tawi no woni imam a tabari no anduno ñande goo ko ni julɓe ɓe fewdorto o accatano hay fuy ka tafsir makko o wolayno fuu kono kanko ko numo ɗetti gande ɗe yara woni yeeso nde tawde ɗum ɗo no anda e jamanu an jamanuji aroya ɗi ɗin ɓen ɗo jangga e ɓuuri ɓe fewdiɓe ɗo hande kadi noon jamanuji ɗin aroy jakka ko arayaɓe ɓen lo'i ɓuuri feƴƴunoɓe mi anasen faami ko fiyon ɗum ellaw gari ko ɗum a ceerno jon inni ɗo wa kana asruhu asra al ilmi bi hada al fan yashulu ala talib al ilmi ma'rifatu hali ruwati asanida wa mutunan haray ko ɗum waɗi jamanu makko hari no hoyani talibol ɗaɓɓowo gandal ha andugol fi filli ɓen selluɗo emo sella e andugol ko wiyete kon ilmul asanid e andugol ko wiyete mutunul hadis bimana janngugol yawtereji hadis ɗen fa alama dhalika wa ra'ahu o andini ɗum ɗon o reeni ɗum ɗon o ronki wowlugol fi ɗum ɗon saabu eni jamanuji makko ɗin haray innen wondema jama on no andi ko ni hirten haray ka tafsiru tabari haray ko inde wonde makko kun ellan ɗo heeɓi toon kono ene hani ellan ko hino toon la en heɓiti ceernoɓe goo iwtirɓe ɓawo ɗe defte ɗo ɓangini ko oɗo accuno ko fop
hande ida way sodugol deftere inde wondema tafsiru tabari ara ko muhaqqaq hara de cernoɓe ɓen iwtiri ɓaaw ko mankuno kon fof ko imamu tabari mankinno kon fop yimɓe ɓen ari e hande kadi ɓangini ko selli kon e ko sella itti ko wiyete kun ella hum wodu kun ka tafsir makko inchallahu haray darsu men on janggo ko ɗo wonɗen hattude janggo kadi en janggay deftere go saabu en inni wondema ɗe jonte ɗe janggeten ɗo fof ko fi defte janggeten fiya humpito defte ɗen ko honno ɗe windira e winduɗo ɓen kañum kadi ko honto ɓe heɓa e ko honno ɓe janggiri haray janggo inchallahu en janggay deftere ɓurde lollude e ɓurde deftere andade wiyetede tafsir ibnu kathir en hiwa kañum kadi o ceerno joɗo kañum kadi ko honɗum addi yo windude deftere makko ko honno nde windira e ko honto nde moƴƴiri e ko honto nde jogori ella haray janggo ko ɗum ɗon woni darsu men o haray noon ma zilna ko e tafsir wiyeteɗo tafsirul ma'thuri tafsirul qur'ani bil qur'ani wa tafsirul qur'ani bis sunnati wa tafsirul qur'ani bi qawli sahabi aw bi atabi'in haray en hatta ka darsu men ɗo inchallahu hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh